Порынны бұлзаны пейдер шылғыш шу уйгені вишімі жынже ұтмыл билік шултулдарыны бөлічі. Анжақта бұлдар ол ширав жын порыны жы вұғы цырдадылжы. Пойдатада журнализа асысты бағанзем, оның тванезімбе юлдажызем литература музейне бұштарын жеш. Пейдер шылғыш Канаш районинчи кивишел темре журалза юсне. Тван ялда сагр глаз вренне. Ундан сика синже выдам шкул бедерне. Шамрыклах хыне терлешре хастаргдартна. Комбайнерын пулу жужите булна. Шавн беге хажат журнал бадуслы жигынудытна. Пинде дагыржер шитмел мышлухи кырлачу ихинже шамрык корреспондента пионер сасы хажатда жинзе илеше. Шавжулах Петр Николаевич Чуваш патшалық университетне вренме греть. Еберінде журналист пулашцезе, әмітлензе гене катшезем чуын жүхне. Шетмелмеш жылда факультет болман журналистика ба. Шан бада чаваш филология культура, он жүхнеде чаваш уйрымы десе галатшына. Онда специализация, Иван Яковлевич шоферендетші. Вот он бансегерен еттемірші. Пұрын мада, бір білімре бұрынна. Ебер он жүхне мүлі галас стені бе, бір вуны білік, вудырметтерда болы, стена қалязем галараттымырші. Шан жүхне кашнен де омыртмала совызем жүрмі. Я нақ сүт севаттымырші, бір-бірін соввезене, тергештер еттімірші да. Вот бұл ензем, ебіде он соввезене кыштақ шидмеліксем шыраны бұмала, волда каланын астывады, банжақтен екшаны бір-біріне күйренмен. Пиндедегі жер шитмел жичіміш жылданба Петр Николаевич тандыш хажат редакциянче ішлене. Ана уйрыма хажазен ширевезене редакциялеме келешне. Шылгужа аван білнезем каланы дырых, унын эш бүліменже пұр жерде де ширузем выртна. Выл шавдери типтерлен ішлене. Бір жамрық авторада күрендермен. Хыди пірмай пулдарулық не дуптана. Унын тип хайлавезем, віл-вілгіш парызым, азате ялінче салдага гаяттага тінжене бір келетпір. Волн девиз полна, ни дня без строчки. Вол каждый гун хотя бы пер строчка шерма торшна. Пейдер шылгу шаджезем валину май жирна. Шавн бада азын угашне гильнезем, унын сыввезене пыхмазыр шырандар жеш. Самый кашис на сюи, пидие искаюи. Нанаик. Палабат мана юик. Экужак, черву ел в куржинах, а за тизи тень ятлами, а за ниди чень шарлами. Иры джунлы хитрелихи ацыгама білеген шинба бұрынма мұжырне де шомыл бұлна. Твады елге бір пиркмент көшінже, камда бұлін, өне де бұлін көрачы, авна савала загалама бұлдарачы. Любой вғытыра тем зрах, или шуралны күн яжи безаламламалана, яланақ совалай вылсаламлана, яланақ сова ергезем безаламлаза. Пейдер жылгуш сырвезембе чуваш композиторизем юрызем де жирна. Везене халық хабылаза ежынать. Чуваш енгіларын вали Надежда Александрова, Александр Яковлев.